laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Assalamu alaikum Sabe. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh ajeng. Na lato. Alhamdulillah onon le ton. Alhamdulillah don e jam be ngure ne fo no jang. E fo be jang onon le ton. Alhamdulillah don pitade kameden. Jam tan ala jengo e kaɓe do hosi e juɓe fo be jang. E be fop mabbe be jang alhamdulillah. Alhamdulillah. Na lato. Jam to. Na musidɓe julɓe tedduɓe haray no annduɗen noon e jumaaje ɗen haray ɗen mari bayana ka radio men laawol kisal ɗo ɗe haray noon hannde invité ɓe men ɓen ko oustas Ousmane Birfel ala hajji Ousmane Birfel haray en fof eɗen anndi ɓe ɗo hewta ko waɗen détail pande inchallah haray oustas en mi weltike fota ko seena mum on ga min toriki Allah yo Allah lan ɗon waɗɗo ko mandake mo ñande yamal qiyama. Amin. Joni hara inde wonɗon préwo ɗon wawi fuɗɗanade inchallah. Inchallah le wati tadi joni. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fahuwal muhtad. ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي هرم سيب جلب باوي يتود جوميرادو سبحانه وتعالى on handuɗo e yettede on yettuɗo hoore mum ko adi yettoɓe mo yettudemo haray hiɗen seeɗo wondema reweteɗo o ala sowna kanko reweteɗo e gonga o ala sowna kanko jomiraɗo subhanahu wa ta'ala ɓaawo ɗum hiɗen seeɗo wondema jiyaɗo makko o nelaɗo makko o muhammadun sallallahu alayhi wa sallam ko jiyaɗo makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala ko nelaɗo makko wondema kadi o yettini nelal ngal o laaɓani mofteɗen e torki Allah subhanahu wa ta'ala kanko e sahabaɓe makko darinoɓe tinniri e kaɗo diina ha Allah subhanahu wa ta'ala ƴettiti ɓe yo Allah subhanahu wa ta'ala moɓuden enen e maɓɓe ka galle yurmede makko haray ɓaawo ɗum meɗen wiya musidɓe julɓe heeɗiɓe e nde ɗo yewtere eray meɗen salmina on salminagol islam salminago yimɓe aljanna ko aljanna hara meɗen wiya on assalamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh haray ko jangana kujo moɗon woni e yewtude woni e dartude yeeso moɗon onon karamokoɓe amen heɗoriɓe men nokkeli fof e aduna on haray si jangana kujo ɗon falji nayo karamokojo on accu o yaada e faljere nden haray koyon faljutu karam jangana kujo moɗon on fewno ko falji ɗon haray hino wela mo sabu noon haray yimɓe ɓen faamude gonga on ko woni gonga on kon no ɓuri wi'ede kaarijo e faljitama e mbatu ma kaarijo en haray ɓe yawama si ɓe faljitama ɗum haray ko angal faamugol wonnon haray ɓurnoɓe en e gandal woodino hen ko ɓe landa wono imam Malik ɓe landanoma lande hewde ɓe wi ɓe jaabi seeɗaje berɗe ɓe andi ɗen ko lutti kon ɓe maaki ɓe anda ɓe wi menen min iwi ka woɗɗi min ari ha Madina Malik yo min landoma fiiɗe ɗo lande wiya min anda o wi hi si tawi ono on hersi wigol on anda Maliki anda haray Maliki kan hersata wigol anda awa haray oɗo kadi ko jangana kujo moɗo no wiye Ousmane Diallo dalaba woni hoɗo ngon mi siidenen ko janggolo haray jooɗiɗo Bruxelles ɗo fewndo ɗo haray nde yewtere meɗen ɗo hiɗen waɗande hande e juma 19 mois de août ɗum ko waray 2016 en torki Allah subhanahu wa ta'ala yo taw hara mi on ɗo yewtude on ko sabu Allah mon yewtirde onon heɗotoɓe kadi taw hara ko sabu Allah on ɗon heɗorade ɗum noon haray mawdu'u yani ko suɓiɗen yen yewtu kon hande ko wiyete kon ko qimatul waqt fi hayatil muslim ko honɗum woni nafa o ɗo tan e gurnan julɗo haray ko fi ɗum ɗo faalɗen yewtude haray noon hiɗen wiya alhamdulillahi alladi biyadihi maqalidul umur wassalatu wassalamu ala albashir an-nazir nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd
ɓawen ƴettudemo kanko fayin Allah subhanahu wa ta'ala on mo tawata fiyakuji ɗin fof koye juuɗe makko woni. juula yo o juule o hisina nelaɗo meɗen o yettinɗo ngal ɗo nelal, weltinirɗo naatoɓe aljanna naatugol aljanna, hulɓiniri naatoɓe yiide naatugol yiite. ɗum woni nelaɗo meɗen sallllahu alayhi wa sallam, kanko e sahaba e makko ɓe fof maɓɓe. ɓaawo ɗum haray ɓen wi'a wondema yewtere meɗen nde no wiɗen no hannde ko honɗum woni nafoore oɗo tan e hoore julɗo. yarli o tan mo Allah subhanahu wa ta'ala hokki en ko yen yeebumo ɗum ko en waɗirno faalira ɗen no ka o tan haray ko yen geru heɓen no naftoren e makko ɓay haray toujours ko woni feƴƴude. haray ɓe wi nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ino maaki wo ni'matani maghbunun fihima kathirun min annas, wo ko woni ɗum noon ko asihhatu wal faragh. ɓe maaki nemaji ɗiɗi mawnuɗi ka Allah subhanahu wa ta'ala haray heewi e julɓe tawa ɓe no wedditi e majji ƴettirali ɗi Allah subhanahu wa ta'ala. ɓe maaki haray noon ko honɗum woni ɗin nemaji. ɓe maaki ko wiyete cellal ko kañum e ko wiyete hettare ko. faandi ɗen hettare hina wigol ko margol jawdi, ko wonugol hiɗa mari ko a libre, ko hiɗa woni indépendant, a yahay ka faalaɗa leere ka faalaɗa eno faaliraɗa. haray ɗum kadi ko dokkal goo noon kono haray heewɓe yettirali ngal ɗo Allah subhanahu wa ta'ala. sabu na noon ɓe wi wo si a inni danki fota lando on ɓe walade ka leydi ɓen. sa wi suudu moƴƴa lando ɓe mara suudu ɓen tawata si ndiyan ari si nange ari fof ka yaasi ɓe woni. haray oɗo hay si mara jawdi hay fus, kono si o heɓino kaw ɗuho kanko kadi o tawayno kanko ɗum ko nema wonandemo. kono anno marɗo ɗiɗo fof a andata nema ɗum ɗo ko wona noon kadi cellal ngal. si tawi a yawi a inni a mara hay fus, landoyo wonɓe ka labtaniji ɓen yehu ndara ɓe waliɓe ka labtaniji, ndara woɓɓe no ton juuɗe no taƴa, woɓɓe koyɗe no taƴa, woɓɓe no opéra, woɓɓe façon nawnareji fof ino jogii. si a hewti wallahi si a inni a jonna ɓe ko ɓuri heewude e kaalisi ma e kanŋe e kaalisi ma e daymum, kono hara muusendi ndi hino wondi e maɓɓe ndindi ɓe wondi ɗon ɓe yettotoma haray ko cellal ngal ɓurani ɓe ɗum ɗo fof. e jaka noon haray ngal cellal ko ngalu ko ɗum waɗi sinela sa sallam maaki wondema heewi ɓe wawal yettude ɗum ɗon noy Allah waɗi en yettoɓe ngal cellal e o tammo Allah subhanahu wa ta'ala hokki en. haray en faamu wondema ko woni hoore manan ko julɗo e oɗo aduna, haray ko o waktu ɗo tawde noon ko ɗum woni gurdam kadi. ko e waktu ɗo woni ko heɓata, ko e waktu ɗo woni ko heɓotoɗa. o wi o waktu ko wiyete o tan wo ɗum hino mari valeur ɓuri jawdi, hino satti ɓuri jawdi. wo ko ɗum waɗi sabu haray si a yii neɗɗo hewtuɗo ka o maaya o nawni haa ko wiyete kon o girbi, wo si a landike mo yo ittu jawdi makko ndi fof ko o mari kon fof e ɓeygure makko fof kadi o jonna fii yo ɓeydo seeɗa e gurdam, o a tawayno mo wakkili. kono yarli ɗum ɓeyday e nere ɗum ɓeydata, haray fus wawata ɓeydude. ko ɗum waɗi haray jaka oɗo maktu ko hunde mawnude ni ha tawata mawnugol muɗum Allah subhanahu wa ta'ala tigi e teddugol makko e towgol makko o wondiri ɗum ɗo ko ɓuri heewude ka heewi e ayeje ka deftere makko subhanahu wa ta'ala. ha kanko jomiraɗo subhanahu wa ta'ala o wi en e ngol ɗo suratol no wiye asr, o wi wala asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. janguɓe ɓe wi tafsir ulama tafsir en ɓe inni woko Allah subhanahu wa ta'ala wondiri ɗo ko tan on ɗum woni wal asr. woɓɓe inni ko waktu alansara o woni ko wondira. wala kulli haal ɗiɗin noon hiɗi joli. Allah subhanahu wa ta'ala wi o wondiri o tan, o wondiri o zaman, o wi wondema ko wiyete bani adama ko fof koye perdi woni, fof hino e hayrere. kono noon o ittintini o hattali ɗon, tawno noon ayan ko ɗon hattuno haray noon hulɓinani kala tagaɗo, kono Allah subhanahu wa ta'ala ittiti e yoga ɓe tawaka e ɗiɗo perdi, ɓe tawaka e nde ɗo hayrere. yo Allah waɗu en tawa hiɗen tawa ɓen ittitaɓe muɗum. ko ɓe Allah subhanahu wa ta'ala ittiti ton o wi ko illa allazina amanu wa amilu salihat.
o fuɗɗori ko homɓe woni ittitaɓe ɓe perduɓe ɗo ko ɓe gomɗinɓe ɗo ɓe gomɗini Allah subhanahu wa ta'ala ɓe yi alimu ɓe gomɗini Allah subhanahu wa ta'ala ɓe nanali hito makko ɓe gomɗini Allah subhanahu wa ta'ala ɓe foppaki mo kono andugol maɓɓe wondema Allah subhanahu wa ta'ala hino woodi yi'ugol ɗiɗo mandeji tagu makko ngon tun wonde holliɓe wondema Allah hino woodi sabu noon ɓantagol yi'a ngu kammuɗo e towugol muɗum e jandugol muɗum ɗum ɗo fof maraka ƴuggi tugala hay nokku tuggaki ɗo ɗum ɗo holli wondema jaka taguɗo ɗum ɗo hino woodi ndiɗo leydi ndi wawata wonirde ni kayre e pelle mayri fof tawa kadi taguɗo ndi ala ɗum ɗo kadi holli wondema jaka taguɗo ɗum ɗo hino woodi e fi hoore men tigi Allah wi wa fi anfusikum afala tubsirun e hoore men tigi e wonkiji meɗen ɗin tigi kadi Allah subhanahu wa ta'ala wi ha tasko e am bani adama e hoore ma an tigi taw a taway so a ndaari hoore ma a taway wondema a anday wondema hi Allah hino woodi joni noon ko ɓeɗo wiyete gomɗinɓe ɓe gomɗinɓe ko wirni gomɗinɓe ko wiyete ko hoddiro gomɗini Allah subhanahu wa ta'ala gomɗini annabaɓe makko ɓe gomɗini defte ɗe gomɗini janngo yawmal qiyamati gonɗini aljanna no woodi gonɗini yiite no woodi gomɗini ko hoddira kadi ko boni wo ko moƴƴi o ko ɓeɗo wiyete gomɗinɓe Allah ɓe Allah wi ɓeɗo tawaka firduɓe ɓen yo Allah waɗen e maɓɓe o wi ɓaawo ɗum kadi o wi ko homɓe woni ɓen kadi ɓe ittitaɓe ko inni ko ɓe gomɗin ha ɓe gani tawi ɓe hattali ɗon kadi ɓe gomɗinali ɗum ɓe hatti ɗon sabu noon siko gomɗingol tum wiya mi hoolike Allah no woodi mi hoolike ko wi kon fof hino woodi hay fi kala mi renta kono a gollali tere ɗen gollali haray hawlalira gomɗini kadi ko ɗum waɗi so watti ɗon ko wa amilu salihat ayi o inni kadi ko salihat ɓe golli kadi tawi jakana gollugol tun kadi e jaka hiɗa gomɗina golla hunde kono si tawi nde yaada e kadi ko salihat nde wona salihat ko woni noon salihati koko moƴƴi tawata koko Allah yamiri e ko nelaɗo sallallahu alaihi wasallam woni ko yamire muɗum ko ɗeɗo wiyete golle moƴƴe si wona ɗum haray si tawi wiyanoma ko gollugol tun awa harayno ɓe portoɓe ɓe wonano julɓe kadi de hino gollude ɓe hino gollude piiji ɓuyɗi tawata heewi hande eɓe famali ko luggi kongel islam wiyaɓe awa menen si ɓe portoɓe naato yiite min anda kombo naatoyte aljanna sabu ɓe no gollude ko moƴƴi gollugol maɓɓe ko moƴƴi ko si tawi hara no yaaduno e sibasi man gomɗingol maɓɓe Allah subhanahu wa ta'ala on taw hara ɗum yimɓe gomɗinno Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum ɗo gonno sibasi man on si ɓe golli noon ɗeɗo golle moƴƴe ko ɗum si Allah attori ko amanu wa amilu ɓe gomɗin taw ha ɓe gayni si ɓe golli tawi jakana gollugol to kadi koko moƴƴi ko kadi tawata koko yaadi e deftere Allah ndege sunna nelaɗo sallallahu alaihi wasallam tawi kadi jaka ɓe hattali ɗon tun kadi hina ya gomɗin tun golla ko moƴƴi ko jaka an tun kadi fiya ƴaw e bone on kadi ko wata wasaw bil haqq ko hiɓe yamodira gonga kadi gonga o ko deftere Allah nde e sunna nelaɗo sallallahu alaihi wasallam e ɓawa ɗum kadi jaka si a woni yamirowo gonga e yamira ko moƴƴi haɗa ko boni haray jaka kadi ko ellinta iwtira e ɓaawo ma sabu si tawno hara yamiraynoɗo ko moƴƴi ɓurnoɗo wawde yamirde ko moƴƴi haɗa ko boni heɓatano ella nelaɗon sallallahu alaihi wasallam yentanoke ella kono e yamirgol makko e ko moƴƴi e andugol makko no yewtirte e famugol maɓɓe no yewtirte fof ɓe wiyano koɓe majnun koɓe feetuɓe koɓe sha'ir koɓe yimoɓe wiya koɓe mbile wiya piiji ɗi fof waɗa e hoore maɓɓe e jaka haray an kadi noddanowo Allah o si tawi an a noddi e laawol Allah a heɓali hay goto hay siiɓiɗoma ma si a siiɓama tun a accitiri sabu ɗum ɗon ya andu haray jaka a ƴettali sunna nelaɗo maɗa on sallallahu alaihi wasallam sabu noon ɓe yennano ɓe piya ɓe raɗa ɓe yaltina nder Makka ɓe raɗa ha ɓe ñaami kakeli ɓe woni e seraji ha ɓe dogugol maɓɓe seeno Taif yaltiragol no kañum kadi seeno hijra firugol maɓɓe ngol iwa Makka yaha Madina ɗum ɗo fof ko sabu angal jaɓanede ko ɓe addi kon ɓawde ɓe aɗoɓe makude ko ɓe maki ɗo wondema ko Allah goto rewete hari ko Muhammadul Amin ɓe wiyete Muhammadu hoolaɗo kono nde ɓe adduno l'islamu o ɓe wi ko Allah goto to rewete ɓe wi a ja'ala al alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab Muhammadu on wawi wiide wondema ɗi Allahji ko rewete ɗo fof ɗum ɗo fof nafata ko reweteɗo goto nafata enen hiɗen mari ɗo e Allahji sanamuji ko heewi ko tawata ɗiɗo fof ha hande no woodi hajuji men ɗi duñcaki ɗi huntaki tawata ko Allah goto wata huncude ɗum ɗon wawa haray ko hunde mawnude ni ɗum wonno hanno ɓe jaɓa gomɗinde joni noon haray ko ɗum jaka ko amanu wa amilu salihati watawasaw bil haqqi Allah wi watawasaw bis sabr ɓe yamodiri muñal kadi ɓe muñño kadi dow ɗum ɗo kadi ko sabu ɓe yennete ɓe ŋiñete
ɓe wiyete piiji ni fuu ɗum haray no jaka neɗɗo noddano Allah kadi so heɓi ɗum ɗo hara nayo satto e makko. O wi jomiraɗo subhanahu wa ta'ala wondiri oɗo waktu sabu mawnugol makko e tawde kadi ko e o waktu ɗo kadi woni ko neɗɗo heɓata tono heɓugol golle moƴƴe wonande gomɗinɓe ɓen koye o waktu ɗo woni ko heɓoto ko ɗo wawata juulude ko ɗo wawata horude ko o tan ɗo wawata ƴettude kañum kadi heɓa waɗugol hajju maɗa o kala moƴƴere nde watta ko e nder o tan ɗo ko e nder o weytiɗo niɓɓiɗo ko ñande o ko imma waɗi ko woni ma waɗi ko moƴƴi wo ko wona noon kañum kadi koye o tan ɗo kañum kadi wonande ɗurniɓe e lahara on ɓen kamɓe kadi ko nder ɗo woni ko ɓe heɓata e boneji ɗi ɓe yadata muɗum ni ko ɗo woni ko ɓe malkisete muɗum wo sabu noon ko woni e oɗo waktu kon e taskagol e haawitagol wonande ndaroɓe ɓen ko ɗum waɗi si Allah subhanahu wa ta'ala wondiri ɗum ɗo kadi fayin kanko jomiraɗo subhanahu wa ta'ala o daali wa yaqulu azza wa jalla fi bayani hadhihi ni'am himo yewta e fi ɓangingol ɗiɗo ni'amaji al azimati mawnuɗi allati hiya min usuli ni'am tawɗi ko jeeyaɗi e tugale nema o wi kanko Allah subhanahu wa ta'ala o wi kadi ko kanko wa sakhkhara lakum al-layla wan-nahara wash-shamsa wal-qamara wan-nujuma musakharatun bi amri inna fi dhalika la ayatin liqaumin yaqilun o wi ko kanko woni ko eltani on oɗo jemma e ñalorma ko kanko woni ko eltinanga ngen e lewru ndum e koode ɗen ɗum ɗo fu Allah wi ko elta ɗum e yamirore makko kanko jomiraɗo subhanahu wa ta'ala o wi no waɗugol ɗum ɗo naggugol jemma o artira ñalorma o ƴettugol jemma o naada e nder ñalorma ƴetta ñalorma e naada e nder jemma adda nange adda lewru ma yaltina koode ɗe ɗum fof ko e mandeji wonande kono ko homɓe ko ɓe yimɓe ɓe no haqqila yo Allah waɗen e maɓɓe jomiraɗo subhanahu wa ta'ala o daali kadi aya go wa qala ta'ala wa huwa alladhi ja'ala al-layla wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura ko kanko woni ko waɗi oɗo jemma o waɗi oɗo ñalorma kadi o waɗi ɗum ɗo ko mande wonande on faandiɗo nde o miijitoto o faandi nde kadi nde o yettata Allah o faandi yettugol jomiraɗo subhanahu wa ta'ala nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki wa qala alayhi salatu wassalam nelaɗo meɗen o tedduɗo o mo Allah subhanahu wa ta'ala teddini ɓurni e dow annabaɓe fuu kisal Allah woni makko o maaki la tazulu qadama abdin yawma alqiyama hatta yus'alu an arba'a khisalin nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki bani adama serata ittoyta koyngal muɗum tawtina ngala ka sirate siyona o landoyte piiji nayyi o landoyte honɗum an umrihi fima afna gurdam makko ɗan koye hoore honɗum ɗan feƴƴi e ko honno ɗan feƴƴiri o lande kadi wa an shababihi fima abla ngal sagatalagal makko ngal o wonno e muɗum ko honno o mawniri ko honno ngal feƴƴiri ha woni nayejo hiɗen andi waɗowo kile fuu ko ɗaɓɓata ko wonɓe ɓen hakkude ɗum woni hina bobo ɓen hina mawɓe runkuɓe ɓen kadi woni ko o weltoto so yiika kile makko enen janɗuɓe fuuta ɓen hiɗen andi kile remugol si waɗama si tawi a waɗi kile remugol a defi defande ko defata fof a eɓani jawle ko fandotoɗa ɓe remoɓe fof bobo hoy lado hoy tun ari ardi e kerije hallahi musidɓe julɗo a weltotako sina ɗum kadi mawɓe jogiiɓe tuggorɓe ɓe hino tuggo tun ardi e kerije mum kadi fiyoɓe kañum kadi ato remane mbangesa o kile maɗa ko ɓe ɗuuɗi fuu kadi a weltotako ha joni haray ko bani adama ari kono haray ha joni a weltaki kono so a yii sagataɓe dariɓe e yottiɓe hino ardi e alaji muɗum hino ciiha hino faala ko rema haysi tawi noon ko fofuɓe haysi tawi ɓe remata an ka hakkille ma tun a heeɓi ko landa ngesa maɗa mban a weltoto joni noon an bani adama a weltanike oɗo sagata Allah kan itti e sikki kanko tagunoma o ka wonɗa bobo hum ɗo ko kanko eltuma ya wonu bobo o adduma ha o mawnimma o tekkini tere maɗa e juuɗe ma fof ɓuri juuɗe ma fof tekki o kanko Allah subhanahu wa ta'ala o wima a joni noon haray ko min tagunoma newnanma ha fotuɗa ɗo miɗo ɗaɓɓirma ya rewan hara asirka nalna tawa on saahi ɗon an hara ko on saahi ɗon wiyata a fewɗo ko fewno fijugol wallahi hara aɗa ayni hoore ma musidɗo julɗo ko o saahi ɗo noon fewnaninma noon ya hittin e weltanagol o tagunoma ɗo okkuɗoma ngal cellal ɗo okkuɗoma ngal sagatalayagal ɗo fi hon ɗum tawata fewndo on saahi ɗon ka wonɗa sagata ɗo si a rewi ɗo Allah a hittini a waɗi dewal ngal fewno ka wonɗa sagata ɗo
si woni ha nawyoyi tawi goɗɗum goɗɗi a waɗaynoɗa fewno ka wonɗa sagataɗo a wawa yaɗi waɗoyde Allah subhanahu wa ta'ala o windante baraji wasi a waɗi fi honɗum a waɗino fewno ka wawnoɗa ɗo kono si woni ha tawata ko tuma ƴettuɗa tuggorɗu ha ko tawata tuma sagataɓe watti wigol ma a ware dena ene woni gore on jokka e mawɓe senoro ɗon to hara ko on sayi ɗon hara ko sagataɓe pottiɗa yaruɗa ka mawɓe hinaka Allah yawɗa haray ya andu a wernaka haray ya andu a waɗali ko nelaɗo sallallahu alaihi wasallam maki on alkayisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut ko woni neɗɗo jojuɗo ko on waɗɗo wonki muɗum kinka dina o gollani ɓaawo mayde nden o golli sanga o selli nden sanga ka wawi gollugol ɗon ko ɗum wati nelaɗo sallallahu alaihi wasallam maki o landitoyde fi o sagata laagal ko honno ɗum feƴƴiri yilti kadi ɓe maki wa an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqa ko honto o faggiti ndi jawdi ko honno ndi heɓori ɓayndi heɓike kadi ko honto ndi dépense ha woni jawdi ndi kanko lande ɗiɗi ko honno ndi heɓori ɓayndi heɓike kadi ko honto ndi dépense ha o lande kadi wa an ilmihi maza amila fihi gandal makko ngal o jangi ngal ko honno o gollitiri ngal ko honno o gollitiri ngal o jangono fiyo ɓe mantumo fiyo wiye kaari en ɓuri mum ala fiyo wiye awati kaari en arali hara si tawi hunde waɗi a habboraka ko a seytinowo tawata ko sabu ɗum ɗo jangirnoɗa ko fiyo wiye kaari en sina kamɓe ɗum harayno ɓe harayno misiri nden fof perdi si kaari en ala no ndi leydi ɗo harayno ɗum ɗo harayno menen ɗo fof men perdino no wata waɗ ɗum e hakkille ma musidɗo julɗo ko Allah subhanahu wa ta'ala woni fewnowo an kanko a keri hum hiɗa remude haka Allah subhanahu wa ta'ala yettutuma o ya gollan Allah kono hina yawa ɗo ko hakkille ma wondema ko an fewni yimɓe ɓen Allah subhanahu wa ta'ala yetino ke nelaɗo on sallallahu alaihi wasallam ɓurɗo wawɗo noddude ɓurɗo marde hikma no noddirte o wi innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha o wi a wawata fewnude on mo faalaɗa mo yiɗuɗa yo feewu woni ɗan ko Allah no subhanahu wa ta'ala no fewna on mo o faala donc go e aya go inni innaka la tahdi ila siratin mustaqim wo hiɗa fewna e laawol feewngol si en wattana liila e qur'ana ayaje ɗon ɗiɗi ɗi en sikka e woni contradiction ɗa Allah wi a fewnata on mo yiɗuɗa ko Allah mo hoddiri o fewnata ɗa o wiɗa fewna e laawol feewngol ulama tafsir ɓe inni wo fewnugol ngol ɗa ko Allah subhanahu wa ta'ala faandi o wondema innaka la tahdi ila siratin mustaqim wo hina hidayatu tawfiq on ko hidayatul irshad ko fewnande tindingol ɗum ɗon hino wodani kala neɗɗo Allah subhanahu wa ta'ala no hokki ɗum ɗon kala bani adama tindingol goɗɗo joni ene musidɗo julɗo si a juuli de Allah windante baraji musidɗo julɗo waɓu toon heewi ma hin juule ɗum ko irshad ko tindingol ɗon tigi noon ko ngol ɗon fewnugol Allah subhanahu wa ta'ala wi nela ɗon hino wawi fewnugol e muɗum amma hidatu tawfiq on jaɓanede on wona fewɗo on ɗum koye juuɗe Allah woni par ce que ɗum siko juuɗe nelaɗo wonno bappa maɓɓe fewayno kono ɓayna juuɗe maɓɓe woni kamɓe ko wonani ɓe ko yottingol ngol wama alayka illa al balagul mubin Allah wi a fawaka sona yottingol ɓangina amma pewal ngal koye juuɗe amen menen Allah woni ɗum no yo Allah waɗo e fimɓe fewɓe ko noon ngadi fillama o hadis ɗo haɗay ko fillimo ko rawahu Tirmidhi o wi wani ibn Abbas radiyallahu anhuma fillama Abdullah ibn Abbas yurmen Allah woni makko kanko e ben makko kadi fof qala o maki qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas as-sihhatu wal faragh wonemaji ɗiɗi hino wuddiri ɗi hino sali yettirgol ɗi ko heewi e yimɓe ɓen ɗum woni ko attono ne yewtere ko ko cellal e ko wiyete ko hettare ɗum noon haɗa yewɗo hadis kadi ko imam Bukhari woni ko fillimo akhil muslim ukhtil muslima musidɗo an julɗo e bandirawo an suddiɗon haray hiɗen anditina toujours ko wiyete oɗo waktu neɗɗo yo reynu o waktu muɗum ɗo kala yiɗo alhaali yimɓe ɓen hande e o waktu no fewdori ɗo ni haray mi mana jawabu on haray o hawoto o sikkay wondema haray ko tagira ɗen alhaali no wonno jama wuriri noon hande no jogitori o tan ɗo noon haray a wiyema ko tagira ɗen ko fiye ñaamu e yare e fiye ñaamu tun yaren e fiye dakmito ɗen e ɗan gurnaga noon ɗo yehen ka faala ɗen jokke weeli e foti mahen galleji mahen kuɓeje ko ɗum ɗo woni ko wiyete kon sikke buy hande wondema ko ɗum ɗo woni ko tagira ko ɗum ɗo woni ko addira kalna ɗo ko fiyo fiju jala kono si ɗum ɗon feƴƴi wondema si tawi en sikkiri noon
wondema ko tagira ɗen ko ñamugol ɗo yara maha galleji resa heɓa ɓiɓɓe haray si tawi ko ɗum ɗo bani adama sikki wondema ko ɗum ɗo tagira haray ɗan gurnan ɗo kafidama e gurnan mummunteji ɗi saabu noon mummunteji ɗi kañum ko ɗum ɗo woni ko ɗi tagira e heeserɓe ɓe jaɓali gomɗinde ɓe kañum ko andi ko aduna ɗo ko weeli e foti ko ñamugol yara ñama ko faala yara ko faala ñamira no faalira yaha ko faala dara ko faala acca darde ko faala mara limite mara keerol wigol ɗum ɗo darete ɗum ɗo daretake haray noon si tawi gurnan julɗo kadi wayini haray o ka fiya hefera ɓen e mummunteji ɗin ɗan ɗo gurna ɗum noon hasana llahu min zalik ɗum ɗon hina ɗum ɗo woni ko Allah tagire haray hiɗen andi miɗo wondir Allah subhanahu wa ta'ala wallahi azza wa jal jomiraɗo subhanahu wa ta'ala tirɗo o tagino moftali hewɗi o dakɓitiɓe woodi maɓɓe jaɓude rewɓe Allah woodi ɓe jaɓali Allah subhanahu wa ta'ala holli en masir maɓɓe on holli en ko honno wonno alhaali ɓen ɗon jomiraɗo subhanahu wa ta'ala wi en ka deftere makko afa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilayna la turja'un hiɗon sikku wondema komin tagiri on ko fiji ndaru ni tun ko weeli foti tun ko yon fijuwal ɗon ko faala ɗon yehon ka faala ɗon ñamum ko faala ɗon e ka amen ga hara o yiltitataki ga landita ɗon o waye ina ɗum woni ko Allah tagiren jomiraɗo subhanahu wa ta'ala o daali wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun o wimmi tagiral de jinna e bani adama sowona ɓe rewa ko ɗum ɗo woni ko Allah subhanahu wa ta'ala tagiren qala l'imam an-Nawawi ɗo imam jo meɗen o maaki o wi wo hadha tasrihun wo ɗum ɗo kaka laɓɓingol ka feññingol bi annahum khuliqu lil ibada wondema ko tagira daga orne tagira ko fiiregol Allah subhanahu wa ta'ala ɗum noon haray jojji e dow meɗen yen toppito fi ko tagira ɗen ɗew ko ɗurno ɗen e ɗen ɗo geɓe aduna tawata ko lannata joni koko fuɗɗoto joni landa joni oɗo aduna ko dambuɗe ɗiɗi ko dambugal ko natirte ɗum dambugal wilada jibinede natirte aduna yaltire nder aduna mayn nden kadi aduna on hino mari fuɗɗode hino mari hattorde hino mari hattirde amma noon lahara on ko ɗawiyete gurnan tigi tigi janna ko ɗawiyete gurnan luttay ɗan ɗan hiɗan mari fuɗɗode ɗan mara fen ɗan mara lannode ko ɗan ɗon Allah subhanahu wa ta'ala wi adodiroɓe ɗum no yo Allah waɗen adodiroɓe ɗan no wondema hara yen faamu wondema oɗo aduna ko galle lannoje na galle luttal ko mbaɗɗateri waɗɗeteedi fi muɗum na galle jippeteɗe jole e muɗum feŋe ɗaɗi e muɗum sabu no noon feŋuɓe ɓen fuu sikkunoɓe feŋi ɗaɗi ɓen fuu e oɗo aduna ɓe darnoɓe tawi ɓe ɗayni hoore maɓɓe sabu no noon aduna on irtuno ɗum liɓi ɓe to kañum continue ha hande no wonti ko jiwum kamɓe ɓe wontino mbullari ka nder leydi ɗo wo hare ko ɗum waɗi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki e hadis maɓɓe kadi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki yawtanim hamsan qabla hamsin ɓe maaki an yo bani adam an yo julɗo geru hebloɗa nafitora piiji joyi ko adi piiji joyi kadi arde ɗum woni ɗum ɓe maaki shababika qabla haramika ya geru nafitora sagata laagal maɗa ngal suka yagal mal ngal Allah okkumaɗa ngal ko adi a nawyude ɗum ko go'o ɓe maaki wa sihhatika qabla sakamika ya nafitor ngal cellal maɗa ngal Allah okkuma rew Allah fewno ka sellula ɗo aɗo nawnare arde sabu na noon si woni ha a nawni a faalete wadde kono tawa on sayi ɗon a wata wadde ko wano noon kadi ɓe maaki wa ghaynaka qabla fagrika ya geru nafitora ngalu maɗa ngu okkumaɗa ngu okkuma ngu ɓay ko kanko aldinma ko kanko jonnuma jawdi ndi nafitor ɗum ɗo ko adi basal ngal kadi arde ko wano noon kadi o wi wa faragika qabla sohlik haray ɗum ɗo ko mawɗo shahid ko seede e yewtere nde wonde yewde nde wonde ma fi o tan ɗo na perdinteɗo e maaki ya heblano ya wakkilano sanga ka wonɗa hiɗa woni libre ɗon ko adi ka wiyete ɗon a woni e jooma sarsiɗo piiji fuu a nana e mawɓe tigi no enna he ɓay koye wakkile fewɗo janngo fewɗo hiɗo mari tan ko fewɗo janngete mene men nisi hanno min waɗa wallahi si goɗɗo yehi ha tawata ko tuma hewtoye ɗiɗo waktuji makko tawata hande ɓiɓɓe wo sonnaɓe wo famille wo goroɗe deyol foppu kanko ronditi o wiya si ɓeɗo fof ala walotoɗo walda ɓeɗo fof ko ma holda so wattananira kanko o holtinayi ɓeɗo kono waɗa hoore makko buusi wolo sunna hoore makko o jalbinana ɓeya sabu na noon so acciri sabu ɓeɗo
haɗimo rewde Allah, sabu ɓeeɗo haɗimo tottugol waktuji makko ɗin, sabu ɓeeɗo haɗimo ittugol jakka e jawdi makko ɗin, sabu ɓeeɗo haɗimo wadde ko Allah subhanahu wa ta'ala wi kon, janngo yawmal qiyamati haray ko perdi. sabuna noon neɗɗo en yiika Allah subhanahu wa ta'ala yeeti en yawma yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yawmi idhin bi bani. ñande neɗɗo wonoyta bandi tawata o wonino rebel e jomiraɗo subhanahu wa ta'ala o rewaɗi Allah, ha tawata hewtoya ngal ɗo dargal o yiya pellet o tawa ɗum ɗo le hewtimo ɗum ɗo le pellet ala ka yiltorte hande kadi ara ka aduna ga ɗaɓɓite golle moƴƴe goo ko neeɓi o ko ɗo fokkita ha nden ñande o wiya Allah mi ndeyi haray tigi tigi on aw hande mi sottorima ɓeɗo mi wonno dogande ɗo. O sottora ɓiɓɓe makko ɓen, Allah wiya men jettali. O wiya sottori ɓeygure makko nden ɓeygu makko Allah wiya marsali. O wiya siɓɓe makko ɓen Allah wiya marsata. O wiya gorol makko ngol takkunoɓe mo ɓen kadi ko aduna ɗo Allah wiya marsata. ɓaawo ɗum o wiya Allah wa man fil ardi jami'an, awa Allah ƴettu ko woni ka hor leydi ɗo ko fof kadi naɓaka yiite min mi heddo min haka aljanna. jonno si wiwgol e ƴettuɓe ɗo fof haray hay annabaɓe natori ɗo ɓe se ko wiwa man fil ardi jami'an. jonno ko tawata yeloytoɗa hande nden ñande tawata yeloyto hayyo Allah ƴettu hay annabaɓe yummama e ɓemma e ɓeyguma e ɓiɓɓema fof ko wonnoɗa dogande fof tawata ko ɓeeɗo hannuma rewde Allah subhanahu wa ta'ala, tawata a yeloyto janngo yawmal qiyamati yo ɗum ɗo fof ƴette sunno e an yahaka yiite. siɓɓe julɓe si ɓeeɗo haɗima natoyde aljanna, si ɓeeɗo haɗima rewde Allah haray a fertini hoorema. ɗum no yo Allah tandu en. ɓaawo ɗum ɓe maki wa hayatika qabla mawtika, ya geru naftora ɗan gurdam maɗa jogiɗa ɗo ko adima en nden arde. sabu noon ko ɗo wawata nafitorade, ko ɗo remete la hara ko soñoygol. si a remali ɗo a inni ko to remoyta to remoytake. wala si ɓe inni wo voyage on ko voyage woɗɗuɗo, maayo ngon hino luggi yooɓo ko ɗuuɗi kadi, sabu noon ka fokkita toon hina ko artoyte. ko en andu ko noon wani wondema wo ɗan gurnan neɗɗanke huwa mawsimu zara, ko ngesa fi remuru ni ka gurnan aduna ɗo e ka soñete kañum kadi. remay ɗo soñoya janngo yawmal qiyamati, ka soñoyte toon ko honto ko laakara aduna ɗo ko remugol. wata sikku neɗɗo julɗo o wata neɗɗo julɗo o perdi waktu muɗum o dépensa hoore jawdi makko ndi ɗum woni mananku makko o ko alda e fa'ida e muɗum. sabuna noon hoore mananku neɗɗo julɗo e oɗo aduna ko o tan mo wonde wolde fi mum ɗo, ko o tan ɗo wawata wonde ko a neɗɗo moƴƴo, ko o tan ɗo wonata e neɗɗo bonɗo. sabuna noon o tan ɗo si a faggitake makko ko moƴƴi a faggitoto makko ko boni, e kadi ñande wo yahay tu woni ñande o a ɓattoto tun ka fokkotoɗa toon woɗɗitoɗa ka yuɗa ɗon gila ñande neɗɗo o jibina yo andu o fokkitika kaburu makko. neɗɗo ko ada o wiyede o mayali ko so o jibinaka, kono gila ñande o jibina si tawi Allah hoddirino ko duuɓi sappo o wurata ya andu bimbi wetuɗo o jemma arɗo o ɗum tawi woni e koko fof e koko marananoɗa musidɓe julɗo. ɗum ɗon haray min e hoore an e enen fof ene yamira en goto kala e watta yila e oɗo e hoore oɗo waktu. mi maki ko ɗum waɗi kala wedditiɗo e oɗo waktu aroyaymo dey kawnin soya o andoya wondema he ene jaka o jaka o waktu momi perdino tan an e muɗum ɗo e jaka o koko ɓurno hittude ni e jaka kan ɓurayno tinnade e muɗum ni. o anda wondema o waktu ko kanko woni ko wiyete kon qimatul amal, ko kanko woni ko wiyete important e golle ko. kono noon ɗum si tawi woni ha ko tawata tuma tan on feƴƴoyi haray ko on tuma o andoyi wondema jaka o tan ko important haray nafoytamo ko fi. sabu ɗum ɗon Allah subhanahu wa ta'ala andintine ka deftere makko e nokkeli ɗi o inni e nokkeli ɗiɗi kanko jomiraɗo subhanahu wa ta'ala o andintine wondema ka bani adama ni soyta e waktu mo wurno e oɗo aduna ha tawaytata nden ñande ni so noon nafoyta. o wi almawqiful awwal almawqiful awwal numa honno tan arano on ka o neɗɗo ni soyta ɗon ko sa'atul ihtidar, ko tuma tawata wonki hewtika yaldata hewtika loko ƴere o andi o serta e woni aduna wallahi nde ñande o anda e nafoore waktu o miijoto no sindo Allah newnanayno mo yiltoyoɗo aduna o golla ko moƴƴi. hayso yastadbiru l insanu dunia wa yastaqbilu l akhira, tawata hewtika neɗɗo huccitata e oɗo aduna o fewtitika wiyete lahara galle lahara ɗe ka fokkiti to nden ñande o faaleteno
hara o waktu yiltito noon o golla ko moƴƴi way tamanna o yeloto kanko neɗɗa o nde ñande sindo hora okketeno tan hu gokkunni tawata o perdinino ɗon on tanji ɗuɗuɗi kono nde ñandata ko gokkunni o faala haysi ko minitaji ɗiɗi haysi ko leere goto toroto nde ñande fi yo okke e hoore haɗa o perdinino ɗo leereji o perdinino ɗo ñalaɗe o perdinino ɗo jonte o perdinino ɗo lebbi o perdinino ɗo kitale ɗuɗuɗe o landoyo nde ñande fi yo okke feccere ñalla ma yo okke leere goto ma yo okke feccere leere tawa marsata nde ñande musidɓe julɓe haysi tawi o newnanama kadi o wi o fi o yiltito o moƴƴina ko bonnuno kon o watta ko accuno waɗali ko nde ñande permission heɓotako Allah jonnoytamo ɗum woni mawɓe fo arano tawata ko hewti ka wonkeki yalta ɗon o wi almawɓe fof saadi nokkure ɗimmere nde ka neɗɗo ni soyta ɗo janggo yawmal qiyamati o wi fil akhirati ka kal akhira hayso to waffa kullu nafsin ma amilat wa tujza bima kasabat tuma tawata kala wonki ki yoɓete ko ki golluno kon haray nden ñande wa yadkhulu ahlul jannati al janna yimɓe naatoɓe aljanna ɓe naate ka aljanna wa ahlun nar an nar yimɓe naatoɓe yite ɓe naata ka yite nden ñande kadi o ni so yeɗo kadi o andayno jaka yo o gereno o tam makko ɗo har o perdinali o wi ko ɗum waɗi nden ñande wa hunaka yatamanna ahlun nar yimɓe yite ɓe yeloyto law yauduna maratan ukhra ila hayati taklif sindo har Allah newnaneno ɓe yilto e ɗan gurnan ka tawno hino waɗa yo golle ɗo par ce que kaka aduna ɗo waɗa yo golle ka lahara to musidɓe julɓe ko darul jaza ko galle joddi ko yoɓe ten ñande toon ko yoɓede golle ala toon golle ɗen kaka aduna ɗo o wi ko ɗum waɗi neɗɗo o faalete ɗum ɗon nde ñande li yabda amin jadidin amalan salihan fi yo fuɗɗito kesum kadi golle moƴƴe nde ñande o wi hay hata lima yatlubun wo ɗum ɗon ɗon haray wawata wonde konko ɓe laɓɓude ɗon sabu noon marsoyta sabu noon jomiraɗo subhanahu wa taala o yeeti e ka deftere makko teddude ɓawo a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim e suratul mu'minun aya 100 Allah wi hatta idha jaa ahdahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarak kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun. Allah subhanahu wa ta'ala wi haasi tawi hewtoyi goto e mabɓe mayden arimo o wiya Allah mi torike ma acce yiltol lan ko aduna ɗo mi ya arma jo kam mi golloya toon golle e kadi o wi na gollugol tun golle kadi ko a'malu saliha koko moƴƴi jaka e jaka hena golle to woni ko ɗaɓɓa ka aduna ɗo kanko tigi o wiyay ko o yiltoto o golla ko golle moƴƴe ko accuno ka aduna ga o gollali kon Allah wiya kalla ɗum hinano marsata innaha kalimatun huwa qailuha ko konngol woni neɗɗo kañum tuni wolde Allah subhanahu wa ta'ala newnanamo ɗum ɓaawo fi hon ɗum sabu woni hakkunde maɓɓe dargal ngal hakkunde maɓɓe aduna o ko wiyete ko barzakh ko galle ko premier station bani adama o so iwi ko aduna ɗum woni ka galle ka suudu makko ndu mara fenêtre ndu mara climatiseur ndu mara chauffage sino ɓuuɓi ko ɓuuɓol sino wuli ko wuli woni toon sina omo Allah subhanahu wa ta'ala yurma tawata o gollino ko moƴƴi ɗo Allah subhanahu wa ta'ala waɗoya gaburon rawdatum min riyadil janna sabu ko ɗum nela sallam ɓe maaki o ko wiyete gabru ko piiji ɗiɗi woni ɗo ko rawdatum min riyadil janna ma ɗum hufratu min hufarin nar ko jardin e jeyaɗe e jardin jeyal janna yo Allah waɗan en ɗum ma ɗum wona fuuru e fuuruji yiite ko ɗum neɗɗo tawoyta ɗo ko ɗum waɗi ɓe wi wo sayyidina Usman radiyallahu anhu kanko si fi aljanna wolanoma wullata si fi yite wolanoma wullata kono si fi kabru wolama tun o bojjeyno hawar makko nden loppo ɓe wi sayyidina Usman ajib ɗum no hawni an aljanna wolete mi yiyataɗa fesa yite wolete hulɓinagol mi yiyataɗa fesa kono fi kabru si wolte tum mi yiyaɗa fesa ko fi hon ɗum o wi sabuna ko honɗum waɗi woni mi fesinde ɗum wo sabuna mi faamino nela sallam maaki wo ko wiyete kabru ko awwalu manzilati min manazilil akhirah ko ɗe woni arande e galleji ɗi laakara wo si tawi ɗon moƴƴi hare ko woni yeston kon ɓuri moƴƴude si ɗon boni koko woni yeston kon ɓuri bonde ɗum no yo Allah moƴƴinan en ɗo yo Allah dando en kabru meɗen o tawde ko hufratu min hufarin nar amin
nam ɗum ɗon haray ko ɗum ɗo woni nin se ɗimmo mo neɗɗo nin soyta o ko woni mawɓe fu ɗiɗaɓo no yo Allah dande nin soygol ɗum ɗo tawde hara wonti neɗɗo wawata yiltade o wi wondema azamanu kalmal kilahuma yajibu alhirsi alayhi wal iktisadu fi infaqihi wa tadbir amri woyen andu ko wiyete zamanu ko tan o ɗum hino wawi wona jawdi wo ɗiɗo ɗiɗi noon hino haton jini ka renete e waɗangol tan e muɗum ƴettugol tan e muɗum fino dépensinirta oɗo waktu fino oɗo waktu feƴƴirta si a woni bimbi ha kikiɗe tawi a mara hay nde wotere nde wiɗa subhanallahi wa bihamdi a mara wiɗa subhanallahi alazim a mara ko wiɗa astahfirullah bimbi ha kikiɗe an oɗo tan fof feƴƴiri mani hina waktuji Allah juuluɗa hina ko tan hina heɓuɗa ko jantuɗa inde Allah ya andu ande ñande ngal ñallal ɗo ngal labanaka ma e talle ngal ɗo si ngal feƴƴi ngal yaadi e ko waɗɗa e maggal ko ngal wona yiltagol abadan labadi ko ñande o ko gongal kesa woni arde ɗum ɗon haray neɗɗo o wata o ronku heɓande Allah ko fandi wo nela sa sallama mo tawɗe bakkatuji mum fof hino yaafa e horle o mara bakkatu ɓe maaki e riwaya goo wondema e jonde wotere ɓe jantotono Allah ɓe waɗano istighfar ko ɓuri laabi 90 e riwaya goo ɓe maaki ko ɓuri laabi 100 fama baluna nahanu ko ɗum woni sikki meɗen alhaali meɗen enen no musidɓe julɓe tentini wonɓe ɗeɗo leyɗe ka leyɗe wiyete leyɗe Europe tawata hande ko sonnajo si o suumike ko oɗo mari probléme si sonnajo ɓornike o suumi yeeso makko ko o mari probléme amma ɓortiɓe ɓen yarini ɓeɗo mara probléme tawata noon ko ɗo an oɗo julɗo wurɗa guite ma ko etiɗa o futtay e piiji tawata noon e nder ngal ñallal fof an ko weeli foti ko Europe wonɗa an a anditata wigol astahfirullah yo Allah subhanahu wa ta'ala yafanoma ɗiɗo boneji ɗi wonɗa wadde sabu noon ɓe wi wala tahqiranna min az-zunubi saghiratan wota yawito e junubi e bakkatu bone hun tusukun wiya kun ɗo ko tusukun kun ɗo mi daari kun ɗo kono ko tusukun ni wowata yawito ɗum bone hun tusukun ala ko koye bone tusukun moɓodirta ha wona pelle bakkatuji o wi la tahqiranna min az-zunubi saghiratan fa inna al-jibala min al-hasa woya andu pelle ɗe ko kaƴum moɓodirta ha wona fello awa bakkatu kadi kadi ko kum fandi o si kokkuno tawtude kunɗon kuma kadi kokkuno tawde kunɗon jango tawa woni fello bakkatuji ɗum noon wata goto yawito ko wiyete bakkatu goto kala yo hebbin jantagol inde Allah goto kala yo weytu bimbi tawa ronkanta Allah subhanahu wa ta'ala e deftere makko nde addanma ɗo nden tawata ko nde woni katoloko maɗa on e nder bimbi hakikiɗe ronka jangude hay bindol gotol ma heɓa hisbe goto ma heɓa juzu goto nde deftere Allah nde sabu noon si a jangalde ɗo jango yawmal qiyamati perdugol tan o ɓura hewtoygol janngo yawmal qiyamati immino e ka kaɓuruta fof no renti janngaynoɓe kañum hino renti an a renta ka wonɗa yewde toon immoyɗa ay Allah min dey mi wonino ko aduna har miɗo yiya joni noon min mittike ɗo hannde mi ala yiide ka mi yahata toon Allah wiya hi ko wanoni aye jamen ɗe min addirnoɗe ko aduna ɗorniɗaɗe sallade darde hannde mene kadi ko nimi yejjitira e ma a yahay ka yehete toon kono e hoore ko a bunɗo kadi sabu noon a wumi kininoke deftere nde a wumi kininoke e kasalu ko mo addanano ɗa on tawale ambani adama o sa ammi ɗo a yehi ka marché a yehi ka supermarché a soodi ɗo congélateur keso ma radio keso ma télévision keso ko o laba o si tawi kasalu ko makko ngala toon ayna ɓe no manki harale kasalu ko ngo kayndi na on huɓɓinta ndara ko télévision on huɓɓinta ndara ko ordinateur on huɓɓinta ndara ko congélateur on huɓɓinta waɗa to goɗɗum hina kaydirni kono malanɗoɗa fi kaydirni fi on no wi'a fi si boni komi anda ko on no mi wattiroyta joni noon Allah subhanahu wa ta'ala tagima ambani adama o jippini ndeɗo deftere o wi ko ndeɗo ni katalo ko moɗon o jippini nelaɗo ɓangina ni en ko woni ndeɗo deftere tawan hiɗa ɗurni ndeɗo tawata ko wonduma e Qur'an ko si suuma e hewti wi'a ɗaɓɓita nelan nde deftere an tawa woni no handugu jonno koye mayre honkande nde wodere jangga wi'a minen kadi suuma e hewti men jangu Qur'an o hikka kadi wallahi Allah subhanahu wa ta'ala rewirtake mawsim Allah rewirtake hitande Qur'an jangirtake hitande tawata ko si suuma e hewti tun ko ɗon tuma Qur'an ɗaɓɓitete hara duggu jonno ke mayrata ko neññande nde ɗaɓɓitete nde jange si suuma e feƴƴi kan nde ñobbe nde walline ma ɗum haalaji ko wolte no wiye nde Qur'an wonno gonga nde ñobbano nde wallina wallahi ko ɗon majjere nde ngari kande woli gonga ɗon nde ñobba nde wallina awa andi hade ko fenande wona gollirede ko fenande gollira omo siɓɓe julɓe haray no waymo mo ñappi ñiɓali dow warña kere nde tumaɗa ngari woɗɗan sa e ɗannadeke nder suudu ko ni kadi sen yehi e ɓaawo deftere Allah nde si en jannginde en wafta malfiro mayre o hare no wawi kadi wasa en janngali nde ko ɗum waɗi haray ɗen yammodira
enen worɓe duhiɓe ɓe e sonnaɓe meɗen ɓe e ɓiɓɓe meɗen ɓe gueren faamen nde deftere Allah wi ko inna anzalna qur'anan arabiyan koye haala arabude ko nde jippi kono Allah subahana taala hino eltinde hino eltani en kañum kadi siɓɓe meɗen wowlayɓe nde ɗo e haala pular hande so a udditoɗa e radio ji ka meɗen lagine hiɗa jenti wona oustage kala en e ko nantata e maɓɓe min andaɓe kono min nani hito maɓɓe meɗen tori Allah subahana taala Allah windanɓe baraji ɗin kono haray no woodi waɗuɓe MP3 no waɗi partout ka ɗuma ka internet ji maɓɓe ka ɗuma ka radio ji muɗum hino heɗo tawata si a wawa liyowde ɓatto e juuɗe karama kojo wiya a wanɗa hersi janngol awa waɗu o aresirano ɗo waɗa ka téléphone maɗa a waloto ɗon e nder leere goto e nder jemma a wawa janngude ko fandi hayso ko hijbe goto faama firo muɗum haysi a wawata rewtade a faama ko nde wi kon ina fere noon kadi hiɗa ɗaɓɓira ya faamude ko ɗum ɓurma moƴƴande haray ko ɗum woni oɗo tan si a perdinimo janngo yawmal qiyamati haray ko perdi walla dando en ɗum noon haray ko wano noon musidɓe julɓe haray e oɗo tan ko sifiɗe fi makko o neɗɗo si o perdinimo haray o perdi o wi wondema oɗo tan ko eɓɓiraɗo e lajal hoddiraɗo kañum kadi mo Allah subahana wa taala waɗani eɓɓere muɗum waɗanimo fuɗɗode waɗanimo hattorde o lanno e ñande goo yahata to lutta o tan ñande wondu ñande goo wiyete ka ɗum dari ko wiyete dargal ko ɗum hino habbi en ɗum aray ete noon kadi enen tentiniɗe ɗo mofte ɗum na ko woɗɗen hannde kadi sabuna noon alamaji ko nela sa sallam makuno mbuyi hewti e kadi annabajo goo ala ɓawo nela sa sallam ɓe makino la nabiya ba'di wala ummata ba'dakum annabajo ko arata ɓawa mofte goo ala ɓawo moɗon onon ɗo kadi jonno kon no habbinen hannde kadi ko argol dargal ngal ɓe makino amar ummati ma bayna 60 wa 70 gurdam mofte anden ko hakkude 60 e 70 laawol kisal ko laawol peewal joni noon musidɓe julɓe si goɗɗo wuuri ha heeɓi 40 heeɓi 50 kon ɗum habbi hannde kadi wigol si Allah jaɓi ko arata men darno yay to min heeɓi suudu Konakiri ma min heɓoya wondu Sénégal min heeɓi wondu Sénégal ma min heɓoya wondu kadi Guinée Bissau ma min darno e Sierra Leone hande ko leyɗe wona pirede fi mum soode walline wallahi tawata sa maayi e ɗen leyɗe ɗe darnuɗa fof no gasa hay wotire muɗum a sorroytake muɗum kaka haytinano fi mum to mayroɗo Guinée hiɗen hande berɗe ko marɗen e nder la Guinée hande ɗo ɗum heewiri koye ƴiye woɓɓe yaltine walline woɓɓe surre tawata ko ɗum ɗon habbiɗa hiɗa maapi e kokagol leyɗe gila Konakiri hakkindiya hande ka wiwɗa memuɗa o ko menen jeeyi meɗen soodi banni habbi Sierra Leone haade leyɗele no hoyi hande si a inni a mema e leydi Sierra Leone ka memuɗa o ko Moussé Diallo e Moussé Ba e Moussé Camara e Moussé Sow en ko kamɓe jeeyi ɗum no sooda wallina kono yarli ɗum no sooda fiyo juulirde darne yarli ɗum no soodira wallina fiyo lekkol darne yarli ɗum no soodira wallina fiyo waqfu darne sa daari ko heewi ko wata wiide hina fi mum kono ko ɓuri heewde kon ko ɗum soodira ko wiigo lawa si woni ɗo e nder duuɓi 10 sa yeeyi to ɗum ɗo hara woni patron kono yarli hiɗa andi sa wuura e ɓaawo ɗum ɗo hitande wotere yarli ɗa andi sa wuura e ɗum ɗo ɓaawo ɗum ɗo ñallal gotal ma minute goto ma ya noon accade leyde ma ɗo fof a mara hay leydi hay wotiri ka inde Allah jandete a mara leydi hay wotiri ka juulirde darna a mara leydi hay wotiri ka lekkol darna a mara koloyru ka jasuɗa tawa noon hiɗa fokkite kon qabru musidɓe julɓe ka wonɗen fokkutuɗen ɗo tawata ko ɗum ɗo habbima ko imma ɗon noon ko rawdatum min riyadil janna ma hufratu min hufari nar hina seeɗa hina sama kala wullini seeɗna Ousmane wallahi musidɓe julɓe ɗum ɗon goto kala ɓay ɗum ɗo hino habbi ɗum goto kala heblo anda koko wiyete tan ɗum hina ko bonnete wata wonu bimbi ha kikiɗe tawa an mara hay ko winde wotere wiɗa subhanallah wata wonu bimbi ha kikiɗe tawa mara nde wiɗa astaghfirullah hay nde wotere wata wonu bimbi ha kikiɗe tawa a yurnaki deftere Allah nde a heɗaki mako nelaɗo sallallahu alaihi wasallam a heɓade waktu mo juuluɗa ka juulirde ɓe inni wo hasibu anfusakum qabla an tuhasabu hasban hoore ma ko addi hasbeteɗa si woni bimbi a yalti ha futoro hewti a arti ka suudu ma a walike kikiɗe an tigi musidɓe julɓe sa miijitike wigol taw simi naate aljanna simi naate yiide a pesane ɗon hoore ma ndaaru ko honɗum gollanɗa aduna o ndaara honɗum gollanɗa jomiraɗo subhanahu wa taala waktuji ɗo yamirma ɗi yarli a juuluno ɗi a tan
yarli a juulunodi ka juulirde, yarli a juuroy ka musidɗo ma sabu Allah, yarli a itti sadaka. ɓeɗo sahabaɓe tedduɓe ɓe naneten inde muɗum Aboubacry ne Omar, Seydina Ousmane, Seydina Ali, ɓeɗo fof golleji ko ɓe waɗi tawata no enen ɓe fof le ko nokku goto fokkutuɗe en nokku fof ko aljanna faala ɗen. musidɓe julɓe haray ɗum no hersinani en. kono noon haray neɗɗo fanni o mayali haray fuy lawaki mo wata o taƴo yo gero hittina e dewal jomiraɗo subhanahu wa taala. wata oɗo tan perdin en, wata oɗo tan ɗaynu en, sabuna noon Allah wi oɗo aduna ko aduna hodo ko ɗayno. seytane hoore mum ko noddo o noddani Allah, kono ka noddata ɗon hina ka noddande moƴƴuru. seytane nodda imo mari dawa makko on kadi o wi ko gonga kadi on noddude mum kono noddande makko ne andi pellede ko fenade. imo andi kanko seytane kadi o wi wondema Allah fodi en, ko woni gonga kon kanko o fodi en, o fodani en, o ɗayni en. jokkuɗen mo janngo yawmal qiyamati so naɓama ka yiite o daroyke toon o sunnama kankadi o fesay, so fesi ɓe landotomo ko honɗum kanko o yi aduna yi woni fesude o wiyata ko ɓiɓɓe makko ɓen. si honɗum o naati on o yaada ɓiɓɓe makko ɓen, mo kala nenejo kala fal sago mum ga yeewo yaada ɓiɓɓe muɗum ɓen ɓe lande ko honɗum woni ɓiɓɓe ma ɓenna ko jokkunoɓe lanka aduna ɓen. ɗum Allah danɗo en tawde hara ko seytane woni nene meɗen, maɗum ɗum hara ko giɗo aduna wi woni nene meɗen janggo yawmal qiyamati. Sabu noon sin ɓeɗon naɓoyama ka nder yeeso toon ɓiɓɓe ɓen ko awlaɓe hinga yoɓe jokku kamɓe kadi. haray ɗum noon musidɓe julɓe e yewtere nde hina ko lannata kono haray komi yamirta hoore an, mi yamira woni heeɗiɓe fuu koyen hulu Allah subhanahu wa taala. o handuɗo hulede, o taguɗo en, o tagire fiye rewmo, o addi en ko aduna ɗo fiyo jarribo en, fiye rew e kunɗo aduna hum seeɗa hum, ƴogen ɗo ko yaroyten kala hara kon, remen ɗo ko soñoyten kon kala hara. si tawi en waɗali ɗum ɗo kon aduna hum ɗo ɗayni en, haray ko yona hay fus ɗayni en. sabu nelaɗo sallah sallam ñande goo hiɓe feƴƴa e moggo marché ɓe wonde sahabaɓe maɓɓe ɓe yi dammum maykum jiibu kum, ɓe wi ene ko hombo e moɗon yiɗata kum dammum ɗo yo wonu ñamete makko. hikum hori e hoore kadi ɗum ko maykum jiibe. sahabaɓe wi nelaɗo hay goto ame yiɗata ɗum ɗo. hina ko kum hori kon ɗum, hina ko kum mayri jiibe kon ɗum kadi ko hoɗum kadi ko dammum ko wiyete kon ko hori kum ko kanu kum e no kum woniri noon hina dammu selluno kum tawata goto yalaki soƴƴare muɗum ɗo. ɓe maaki nelaɗo sallam ɓe maaki o aduna mo jokkuɗo fi muɗum ɗo hino injini ka Allah ɓuri oɗo, ɓuri kum dammu kum añuɗon ɗo. ɓe maakina nino en kadi wondema gi aduna wi gi tan wi gi wonde jokkude ɗo ko wiyete aduna ɗo ɗum ka Allah subhanahu wa ta'ala hay gabitan wol son solu hino mari valeur ka Allah ɓuri o aduna wonɗo ɗaynude jama on ɗo. musidɓe julɓe haray wata goto o aduna ɗaynu ɗum. ko ɗum waɗi so wi alam tara anna al yawma asra'u zahibun wa anna gadan linnazirina qaribu. wo wande ko faamu dey wonde ene a yiyali wondema a yiyali koko wiyete hande ɗum hino yawani, hino hittina, hino yaha. wondema ko wiyete janggo ko wonande habbitiɗo ɗum koko ɓatti. kala ko wiya aray musidɓe julɓe ko hewte ɗum. feno wonno ɗo 2000 l'an 2000 si wenoma ɗo 2016 2017 inna ɗum no woɗɗi, kono hande ko ɗum woni hewtude ni ko ni gurnan ɗan kadi. ñande o hino yahude acca en, ñande o hiɗen ɓattade ka fokkutu en ɗo, hiɗen woɗɗitade ka iwɗen ɗo, yo Allah taw hara en yaadi ko Allah subhanahu wa ta'ala ɗaɓɓiren kon. ɗum noon aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. miɗo toro Allah subhanahu wa ta'ala si tawi nde yewtere komi yewtiri ɗo yingo no e muɗum yo alaytana yingo ngo yo taw hara ko sabu Allah woni ko yewtira, onon heeɗi ɓe kadi yo taw hara ko Allah sabu Allah woni ko heɗorɗon, yo taw on nani ko feewi e muɗum. si woodi toon hen ko feewi ko nani ko yaadi e deftere Allah e sunna nelaɗo sallallahu alaihi wasallam haray ɗum ko immorde jomiraɗo subhanahu wa ta'ala. si woodi toon ko ɓoyli ko falja haray ko immorde amin e sheytan. ɗum noon yo Allah subhanahu wa ta'ala ara ittan men kon ko min falji ɗon, yo ittanan ko mi falji ɗon kon, jettinan ko moƴƴi kon haray ha waktu arogo kañum kadi inchallah haray ko musidɗo moɗon no wirno ɗen noon janggana kujo moɗon Ousmane Ahmad Diallo e Dalaba Jangolo woni ko waɗane nde ɗo yewtere. haray miɗo toro kala ustaji ɓe nanuɗo ko foni toon faljere
inchallah haray yon faljuten sabu no haray ko fande den ko ha moƴƴinen na ha bonne no haray mi salmini kala heeɗiɓe ɗum ɗo nde ɗo yewtere mi tori ko Allah subhanahu wa ta'ala waɗani ɗum ɗo kam misan hasanatiji meɗen ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سازي ما شاء الله on jarama albarka buy yo Allah lanɗo yobon ko ɓuuri e moƴƴude. آمين آمين. laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal.